na siwas Paing goes nukewa nga dig interest kalba daga na in we go skill to singe ke hour of worship ke dudang in Friday all our lashing in in Kent Washington kadash kim au le makers mit dolu ngan Paing goes Paing nukewa mai efataka kamataka betarian as ke dia time lasha Finen Atlanta Algors Nitolu Guam Singaul Nitolu BM Houston 7:03 AM Honolulu Alu ke 22 Nitolu Kosrae au Singaul Sie Nida Koske Valin 22 New York au Algors Nida Kos An Paing go ngan kain algatle But KahsInKol, na pa nag-ipel singi ka de, dako, kung ito ka, ngan ka si dahil kan, kataon nga tapan, kadin ka share like ye, live cast lasha, nakat pa fast na mit. Kung malap ki arslan na kayo, ngamdok na share, fin ko was, insim lala, insim mo siya snack nas, we are paying share, mamakatash kaya nga. Unsa ko nga, mutawaek pa kaya nga ba may nga takangan sherry kadin skidip sila la pa Eric mo finrak sila nga Kaksakin God ke Mwe Taman Chak Mayak Loans Kongan and Paing Chivida Paing goes Kawama we got killed to sing here nga tig interest kal buying nga taga in I got the KahsInKol in usipe malutut siya ma ars na gilen missing ka man naksingen na orala pe kasha mga kanrala na ki siya no school ko edawi ki ma sama ki senria narange sida lon ki tin belinge man kain akollah masilu level lak nge
na nga vas fylla floko ka din kain fast megi program ka akollah laski multi masha so konge ma lan met siya bulan dawol financiero ngan kan siya insang ka salena ay patu konge Lamalap ang naging akalamia siya si maon ngan en kaya los ma ke siya lal baba noel ma plandaol kustimit ka klalos ma wala los ke me yakenos kulalos ngan rik multi ke siya wan ngan tamalo so si filalu ke siyan riapa elos me Orela support lalos anin wipe me alalal wipe faka ke un ma asan na naging afaka nga share ka taon nge ka din tawak ke san ke samtan in share na det kan ke malutut msenge ya siya lam sil lipanel relatari ka de ushein mo fal naging arslan ka si siwas mang siya na kikasya na kailan msenge ya na dari na kat ka na ke malutut na ke akon yan siya school ka fin ne kasa na ke me ita belan tawian na si befloko in si skon yon sko mga tasyo ke takalan met wias utwange ke nga mayen me kos masumla in kain kashikat wikat pe ngan skilila pa kain taka ke finchaka mayen kacharom ke YouTube bange staklop
pinareda klukions kungan. Aga stop ya stakluk. At madaldal ki me klitsi masikiyak ngayon. Danawala hindi should basikiyak. The kaksakin kat ki mulas kaywa. Ngayon inge namdaw akakulangan kan sakwe na ki anafakla ki mulitutsi ma me na Mr. Lipanel kasakat ki frete ngayon. Nangan pain ko usmada ko ki pelsi ngayon kain pasisel. Akkalimi pala kumwikat. Tingin Burley, tuwan assume. Kula malap ki astuman. Tanda kimie, kula malap. Ayepe, amo Prestonland and Sacramento bangi. Anaking akkalimi. As convoy si masak na. Soro bangi na finsakin man with the wiowos finansak ki. Patilan, anniversary land dawilosan. Na tingin me ki kula malap ki. Madalam ka sa sinika akong kain sakmena me wikat ki makataskeng ngayon nga som na ki intro lasha floko na devam mutawaek ki malututsi ma akalemiyam ma na Mr. Lipanel akalemi na ki frete ana ki ngas mamasan ngayon nga te som na ki sekwe na kim daw klasha Well, lowap. Ngayon nakatem daw first meti kate fa akfashigi malutut maasho belching ngayon siyak tatagay nila siya ekos fa naknas pe breaken makusaswan kadin da kayanik collectively corporately siyak sinkat kikasha mo inawala na yok mamata ko kipelching ngayon kain me kapenisla me focus lasha si mga le comparing na ke pelsing pa kadin remain focus na ke maswas pailan kada in kain kashikat ki finshak las na ke makate akfashi na ke kastan kat ki kastan kadin da kain na kikat kadin me lutut ke insan kashikat ke maulas na ke sisin si lasha akketeyac fungilas na sinkat papat masin siya. Kataga ni proyek belsinge kat kaksakin kat papat masin siya. Pikomes kumsifil peusika na siya kat likiyac na kesilen sa siya. Kat kula malap na siyum kikom na karangan kat kikatanin siya ni nekiyas. Kikat susta na finfel singe kum kaya siya ni nekiyas papat masin.
wimetlas nukewa inge into fekatle kolgat menike sharap simasomlangi na leila na sishki pelsingi kadinga en fadamais the pan lang silom na sisha kat papa lang si singi kalem kim spamawin kulo si fan na dum in the gamisia cash meta a leila na sishka din nukewa nita kalmiye kigatta kamtayang nakikas Mutal kil tu singi kat papa katenenekom katte kain si fena wangen etalas kometala etalas itaitete wangen oye makat kain si fena ke kat foto tulana poy kigatta nakikas lo makat connect na poy la kat foto tulen mapespes e yurum make fan na kumwanak fon yikatle panang papaklang ki pelsingi kif foto le pelasin etala fakana poy makat kain faske kakin naklas apatat lagi mo siya uklena las ma faste gikat kat feedback pasta yeto min siya kikashalom no nakmanas kat papa kashikat kewa ki pelsingi ki asurlas ki nakanda las oye bespes makataske siya check na sin mat wiyashma mutawaek ki nursing home lomono ka fin nilin lom si ka insuasya ko ye ka for bena ki physical limitation la todo le ki ka inoya bespes kat ngashesium kat papa nanak manas kashikat kewa kasha petalik natas masin kelpous lombrisin ka fin ne kat ma lipisi makruklasha kat ngashesium kat papa mas inak manas kashikat pas na makatin ne kumke nage finances slash matayangas mamunas EPS kanin mapespes kat ngashesium ke blessings lom inchedui kat ngashesium alana yok in kan nakmanas kasha leadership makarangan fellow in Belsingi la White House ko United Nation ako neni na yan siya finan Kosrae WFSM government lela na siya kadinita la maulan mwet pakat kolingi lela na siya mwet kol na kayo ingain matapa ta kinsi pay nagikaslomin kolkat mayen top na gelya na kay washroom panagat pray peki en malokalok likiyac ke mayun kat pray peki talik natas ma wi pe karangan mistelan fela ka finne met wias makashasin neka us kya komwemo kaine no yenge kaywa ka finne ak fin mea oye bes ma mwet na kaywa lom shikina kyoki dokshalom kat kaksakin kom ke kat papa panagish Paing kat na yetom lalalfungi kin la kuma wikat karangan kat Paing mo sifac clash mo ngaslas na siyung kisin kaksa clash na siyung ke pelsingi nakmas wikat ke hour of worship lash kil tu singi kadina wiyam tanin siya ke maswas pailo mo kinem kat faklo malap na siyung amen kaksakin kat ke maulash kat kenta kana ke pelsingi metiga na fartan ke lutilasha ngan usepe onsukosin siya kilin financiero inkan kashikat pangasi siya ma kat male kashikat ke onlash ke matangas finanina banangalang sipe orela aksakol na selos Amen.
ngan vaklon chinchau kilin financiero we met kawaklalos ma yaklaon suko agadin we belipsha inawen naklasha nake mwe kasha magatashkem singio metigi afashtemeta apenaking akkalemi ke kelos wiash mataga uchak pedaringe inigi apshalos ngan bain ko Neymel bayu shawan ke uchak lowos anbe ekulo ke comments ye ka makos project ngin kashakat ke watu open was kaksakin got damdail Mwe Read astige prem all the way from Kosrae kulo malap dalina ke kate shiela fakya me takolon me sham nada shawi medutu na yok in la shungos and in shwasha go ye go sa shwe Sies belan KahsInKol ma mwet pangon ka dakkalemye ka sio ye magat lotela ke pa mwet wias magasha shasineka aspe tali kuias ma wisol si bangyak na si jakkalemye la ke ga alu wi akfashi mo tutnge arlena kashalos pen again los mtawe men wangan alu enelos ashwe na na king akkalemye masima dakfashi nge te wansin met na kewa Kate likiyac moral choice das KahsInKol in sivena sulela na anako sienge commitment jenge chema church academy chiganak fashi ko ana simet conviction jenge ma kat babali sungyen nga ngan wi met wiak ngedaka wi benama ko Srui na kyokitok shelalan nagatega na ko seklam silgiye yete pasi kadin na besol in sangimala makatkanga kadin na martin shelgin na kamalakin na lelan kastan god in the going in the shiwas kewa anaking akademia digin berlik loki arsluman belnaga kustaka kat kechela magadak fashing shun gosken gosarsuyan nga pain gos medingi kewa darbe dangan faklaga na inge pacl in fashnamet ke me luti magadakola na kilen misengio amo masima alayok kadin kain lieke week misengio na yok pa sham kun na ke may kise king follow singe na ana ke sham kun ke Wednesday kada sen kun na ke follow kuluksema week selos ta ni mata unia ko sho kumne sha ke ko sho nge ke pelsima an patatlan ke fukar nge ko an ele ash follow kulukshe oshak na pa aragat ke oye magat kisek na singata inme kisek keng senasel intie oye sema kadeta mo atemain sewo na yorol na nage melodi sena ke cendre yok ngan si shakram kun na ke sacrifices ka atonement na ashkaliv diga sie vastolo nga singal itkos ana king akademia lemster liban el wala lutisha na ke Friday abetari danganu si pacl lulap singa din ashkemet na fa somewhere in between nga si lutisha lalma ilakata na si skema lutuchi ke Friday nga siya palen misengia kadash ke Friday len longol si katao lemegos nitlong olingena nara ke Leviticus taga na siya nga ke usi petsa sige puksinga Leviticus nga ma me kinga kulacnsap ngam ta kujak ni kulacnsap ke year 2002 na fara ni ke yemu singe ngam ta lipsha en mga wialwe la alle arulena sesa lutima taga ke puksinga Leviticus ang ani kan life sibe book mo anakatin avoid ka nakatin siya nga foto na kaya pa revelation na nake book matan sibe pa Sam na pan book tolu ma ekisen siya kinyak na kaya piege book siya ma sham kin na ke oyen alu na sinkata inka norela oye siya ma alu lasha main siya wo siya yorol na ke papal nada siya kadita la ash buk ongolon kos na phone na ke na ke Old Testament an uleng mata ash buk tol ngolya pakean
Na nage New Testament as book long ulit koske. Nga lang si ngan liye yesife na mga composition me preachers ye. Mwet si maluti ke loang nage composition ke pacl. Nara kaya ngal kata sumla ngalote la silba pa o yesi ngelang kumle pukon ngolon kosnge el fact na si kelange aspuk tol ngolya pa ke oleng matan. Na siya wasi ngelang kumle kumfin li leta tolunge OLD tolu si pangen na testament leta iya na pangen puk tol ngolya pa rela oleng mata. Na Leviticus pa si na tok nga dakal no American alote la kat kan shalik puk tol ngolyangan na ke category limekos nge. Puk limekos imet nga Genesis, Exodus, Leviticus, likiyac el bukin masap limekos. Na puksinga lu fakyang dorongan pangan pukin sham mata ka pukin history ke Bible nata siya. Na mutawaek siya Joshua metnanan ka Ruth siya Samuel siya toko siya siya Chronicles Lu Chronicle Esther Nehemiah Esther. Na fin de me course na singa lu si bangan na puksinga lit course le bangan ke oleng mata. Na puklimekos fakyang dorongan ba pukma kat matais kasin lalmet nge kaya. Na bangan wisdom ka poetry. Na mutawaek ke Soap, Sam, Sokas, Ecclesiastes onlal Solomon. Na puklimekos fakyang dorongan ba pukin pala falet de mekos kel Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel. Na buk singa lu fakyang dorongan ke oleng matain kali oleng matain pa Osea, Soel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi. Na tokol Malachi, weng en met balaka de silpa sang kalim lal met na si. Na miste ki yang fuko ne papel si machonel ngeriak yen mo si sa fakla as misaya siya taka. Na folok na nage composition na kumvinli limekos singa luo limekos singa luo elorela limekos shimit singa luo shimit apa el tandemon ka el equivalent na ke shuf singa luo na limekos tolu bangan limekos ke biblical definition na mutkayak na ke grace na grace spell tolu bangan na limekos ke masap limekos ke kastal met limekos ke met pacl mekos. Na kung finulang la pe papal na duman na ke Aisya nga matol ngulit kos tungol lali kos kumeliek la ke pel si masya toko sa matsham kinikaya asakaya ilta bakomul pa sa nga misye mun katel malaunilye na tong niya pa kadis pala siya mo kal ngalong tong luman nga naknasum na sang yasingal mi kos tafela ke mulala nga fak mo yen nga si fena nga tong ke nga sunelya nga shesin kat nga pa ko mo siyak fin kum kan nan sil esa kaya ya sang yasingal mi kos nga kum kan si balak singal mi kos ya an kapasliki narang asamram kinda ke inorek makin mama katotoy lagi pa lang in kashikat ke. Nara pangan sila kin me ayaw si kengan na singalu siya flash ka talap as matangalo tu singalu. So five limeko singalu lu orela buktol ng ulyan fon na ke Old Testament. Ke New Testament as kospelakos as pugin history si fan na baurek mo na pu let along will see na bugin palasi ke Bible. Na singal tolusin la tangan dokker vane ke Philemon malal Paul kung finli la sanes kometan simle mo sel Paul faste shuni proof ak makatsia. Na akinaw si kanin petse singinan ke makataske. Narata kana siske kataske puksiak toluge Bible nada sang aspa wasin na ke. Kat finli na ke awasi ke Leviticus nge. Dana, this is how you come to worship the Lord. Babuksing nash category it goes bagi buksing
Mutal takanole. Kisa kafa metol falat metol ngogum kan kang ngogum kan kang nine fulwa siya pa atonement jinge ashkel lifti ka singal ko fasingal siya. Nara uskat me na ke malutut lash na musienge pa sham kun na ke me kisa fal kasi me kisa fal. Nara ke lesson names matakana siya nge sham kun na ke me kisa furur. Expectation can identify God's key expectation na ge burnout bring singe. Na should have magadin compare contrast expectation ge blemished sacrifice singe. Nagadin really be here Peter she was single year in academia. La me fact in rather compare contrast singen. Compare singen got note the similarities or dissimilarity scale. The contrast singen got in the striking different scale. Met get vast met a CB de saptasi was single year factla. A Kisa se oklanol and Christ, Shana Skolam se wang and Katena Makulu Kimanol. Nara delusi me pacl usi lam na el orela anain lulia ka shishnie foreshadow ye the colon me shepherd chimataka mise kimeta. Nakachuda na folok na ne kifino sa koe moria ki pelsima kadel banglol pape prem dan kiseka na la aiseka. Nakadeta la ki typology si mga samram kune aiseke luce tonga utyak na finol moria a tao sinduo yeta ko siya si lusyak sing sa koe fin busel utyak na Calvary. Kada ko da. Nga fakken na ki me parallelism nge. Mahal sik la baba mo longa pange. Ito nga pange pia me kisean. Naganin siya la el pa kuyakle initakle mula. Napakate babay premil mo. God will provide. Naman sakil ay sigatikan mulikatle. Eninan sakit Jesus Christ mo kay fun na. Na usyamin na ki faksilan babasi tumak nga tigil Stephen kibel si ma nesikiyas nga fastiki kata. Kumitala swele kanin mange a kasilal nga pangalense. Nga fak pangalense na kum compare na ki Isaac te kainel enina in Jesus Christ panganlam sa kuwa kativin na rela comparison singan. Na fast na mit na ki listen name siyent aktolungan fakla recruit and accountability partner. Masinging ako minin na kadin connect simit mo ekain from siwas na siya. Kadin na kadin connect la siya na pay na nakpay na siya makain me akalim na siya and makat fotodo leke. Inte yes man ka yes sir bel na kayo. Kadin na in our mutual support. Na inu sipe o yema o irin katin kan kashikat kaya. Staklo ki masi da kadara me kastange. Na fastamit na ki makatash kaya. Week na phone singi kunokon ki Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Masi mga kin kalam shish kaya pa. Kunokon ngan nakipela ni tawuya. May relevant silan kay si kunokon ngayon kadin kay nito lang nagimalutut si Sandria. May ngam dalong belo maluwe may dem ta fakange nga mga file kan Sandria school adari. Ashen si makat kanarake kat kay no siya nge pange mas mafakik kunokon si Mante pange ka pasta na ke always worship God on His terms, not ours. When pange kapa si ke malutut ke week musinga always pel na kewa akfalatik kat ke malak kalemi kadin faske che program mga kum si fena utela ke nagyan chanong ke worship nga lifti ka silpuksima ang this is how you come to worship the Lord nakade me sumfloko nga usi unsukongan gasla in the alemano lokta ni lasha nakatakangan kan relasi
sarmai se sina pushpusha ke me introduction je we listen context na katsum na ke oye si siya yung mga samsam kune na kasi unsa ko nge in kain kashikat katin kain long lap akat fast na may klamalap. Klamalap jin gospel choir finansierat ilos pagos lipsila unlat fanataringen. Nakateswang nage introduction siya nage may lututsya ke siya school ke siya riyange oya pa nage pela ni dawiyak baka teswang nage in kain usye siye petsiake. Na kumfin as yung SNL singe SLC singe standard listening commentary singe kumelila introduction singan pacl ko. Na naging akketeyac piyang kinga dive into Leviticus buksyak tuloy ke pala. Usye na si konekla. This is the way you come to worship the Lord. Na masyak ngay padalu si puktolo. Piyake sin puktolo ngay ma akketeyac na pa worship. Na buksimit madalu singan pa dalu siya nagisyamwen. Kadita kaya akketeyac na pa kisyamwen makadakketeyac meta. Kaya tram nam kisyamwen nga mga distinction siya nga kisyam so kasa syamo it's the way it's individually katsifena tako in som na yun kat na nasin kat directly it's been curtain siya nga misaliktari ka fail siya nga misaliktari nara oye mga kumta ka tang kaya nasin kat ka siyaksil ki kaya fuck siya vi in proy kaksakan na kanin oyengan na buksit ako madasam ka ng revelation efo na may kat finagkesta revelation fact makumfinta ko in kain akflat yakat alo na sinkat na leksin loang the revelation sapta siya fastolu o ebe revelation sapta siya fasingalya kung may pala in sewo ko mataka ke promise ke kaslan God na please don't lose sight ke faksila ka ke maluto siya na ke week misenge akketeyac this is how you come to the Lord to worship Him on His terms tiyan na ke makakumnan ka kaya
Alal pag yung mapakanta mwet mo, ngasak na kain, ora na lang sila kopen, na kosura kain mga lang singa. Katel mataka, alu na siya ke oyelak. Masken nanti komin mo, finwangan ushen kulacnsap siya ka, katigiya pa or findalik nada siya pray keta, idadya na kail na kat mutawaek kasen siyak la fakatem bal singe ashwin tom siya elman iredik make na inaksyo siyak la kanin mangan nara nakipuktulong ay akademiyak lan maston Sam na revelation mga akademiya mayen revelation ga fakya kuminlang lang ga saptalu tolon sa mga churches it course finanesya minor Dasin church ngan ba Ephesus Laodicea, Thyatira, Pergamum, Sardis, na luyen na bakadil vakmo, matiyas il vakmo, ngashek na ingan geralosan, pa Smyrna na Philadelphia. Na spesir ang akademiya pa, mayen, kasensiyak singat ako, ka lemil ingan ki alulasha. Sinsiyak singa na nachis. Na elfinte ngan ke ifo. Ka met makul alu makat dikia lalal fungin praikesh na singata elos fash ke makat el sapkina ka elos sifenarek program. Sifenarela o yelalos mo. This is how they're gonna bless the Lord. Pangan kalmen faksingan. Nara inakfotodo me introduction singa akademiyak la me nakipuksima academy worship of Leviticus. Naki Leviticus kaditala fakikasing ni sama Leviticus instructs God's people under the old covenant how they are to approach, honor, and offer sacrifices to Him, so their covenant relationship remained firm. Nara Leviticus pa puksima akademya na sin talik na din kat ka matlan kata ke me ulayang mata siya ke oye mailo sinanda ko na yetan kat in kain kaksakin na rela may kiselalosa in mo pa akademya nga so that their covenant relationship silalos ke ulalalos in remain firm in matena tafayad nara kemelitut na misengia lesson si mataka misengia leksyon ay keklage Leviticus ma akademya la pangin genek si mga ingan ke may kisya firma mustaga na ruka napakan masyadong ke introduction siya ngan na nag-iplan lesson context siya kumeluan ke na siya nung kipuksing la Leviticus sisin puklimekos meta. Na puklimekos meta el pukin masaplimekos. Na paano kung finikasta pa banduman na Genesis, Exodus, Leviticus, Oekiak, Deuteronomy. Na asinelu pe siya yan book of law. Siya pa Torah, na siya pa Pentateuch. Na fakla maita kang nasin Moses pa pukngan. Na kikat samram ki me Leviticus na kalimila me ke maita kang nasin Moses pange mama Leviticus tong longos fasang longos nga usi insang me akalimina shish na nakikatakwak ni vakla maingin na kayo pamasap akwak siya LEUM GOD ta sang nasin Moses final Sinai ta inma nasin Mwet Israel isamkin la Exodus sapta singal ya pa me sapta si metiki Exodus longul. Siyagat na ready Exodus longul fastolo na kisingalit kors ke masap ke alumeta. Nakat fin ready Exodus singal ya siya pa metiki longulan. Nakate notice kade liyela ash instruction fakyak na sin Moses. Kade sap kun sin Moses ange ngaki kumin pangun matalik na tika na siyapon final Sinai. Nakikusta ko, ngakin pangi makus, aske metiki kusta ko, kikusta ko, ngakin papenge,
makusin sinsin gaganin deran. Na me kataw mamail akkalim na silo siya. Fin ba metola. Elos fin ne payak. Elosin lentolu. Elosin consecrate. Na kalmen consecrate singe ba set apart. Kumin shikumle. Oana kinga akkalim kita persumna. Kinga shike. Mun bewangan sanara. Efin trasi sinalu si. Kawai sinalu si lak. Nga eko flana nukum. Naki dututye kalaya naki ensaya. Mun anangan di mo ne marleakin, papa marleakin kadinte. Me urik makin mange. Nara tok pe matwias ngiange. Papera asmet mamtanalu kita kaon. Ngashe inon kin kastan kat. Na fakafasyen masingen ki kumden alalal fung inuchak na kikalansap kumdayakin mga na minaspe met fact mo kumame nga parala kinokonantan kiyagang antanalo. How does that work? How does that work? Nakimamatalan ka ata. I mean, shikinan kan ki oyang Nara, simitwes ki fact mo, kumdekan sang parasi. Sang parasi usum ni sang aknas na siya toilet, ani siya prasi usum. Na set apart siya kat finutay mo, kadawi ak fashimalan ka ata. Na paun sa kulal siya, na tigil shuwe singit si mavak mo, for fashion singalim in karen ni makat faka na ki makataro. Narata ka na siya kadinita na ki emphasis mareklang Efinelo sera oyen alulas losa na etelina rakilom nuk siya. Nara ashikasha kitakyang na sielos na ke worship la losa elosin matake. Na ke manakewa ma shamsham kunyaka. Na nakimef kisema shamsham kunyak ngay siya pataka na ke malutut msingan ke mariching eliftika siya. First siya na keluan shamsham ke kisema phone na isisya. Na pafakla lemkad el pang na sil Moses lagi lom nuktuk matal sin lemkad siya nien matalal sang na sil akwa kinge siya na sin mad Israel ki pelilosa ra ki siya lalosa. These are the Lord's regulations and instruction for his people, and how they must conduct themselves in relation to him. Tilang sinalalos. Ininain ilosalena utuf kira lalos infal na mama lemkadil fak na silo sinaran. Nara ki chamcham ki me puksinge Leviticus. Kadetala shuf sidalik na sikap nge sa sikap pena pa Israel inil pa Levi na shuf singe Levi pa shufin fong lan me metolga met ma akfashi muguke lomnuk singe na vakla gayan Levites nge istakluk kung fine priest siya na kami namaki shuflan Levites tante Levites na kayo priest na shipe siya nga siyam ke set apart siya nga Mwen kasing Mutal oli el alena me shamanyak na ki pacl nata siya pa eloso akla. Of its 600 plus occurrences in the Bible, more are found in Leviticus than in any other book in the Bible. Na kasing Mutal pangan pisema akademia ka sikiyak pel onfu ke pacl nata siya an kayan mataka ke puksing Leviticus. Na casting holiness, casting this awakma refers to a state of being set apart. Kung ana kuminala shikumle, nara manakewa mamakfashing inkain makiakwak makalimyak asin God. Na fakla Leviticus nga liya fasto fakla elan fak na sin madishal na kewa kowo sin Mutal tangalem God lowos nga Mutal. Na pangan si Pesira casting it ako. Na to ke belad bider ma pa fakke
siepiter siefasingan mi kos ngiskolong kos fak mo. Kusin matalin man nukewa ko saron. Oana kikat siya pangon kusin matal. Masamos na fa kusin matal mayin nga matal. Nara kikatliela kassinge akketeyac kilivtikas olinesinge na anakatinange na katfineali na ilyakin kassinge matal kasa pangafaka katfin pil na kilayer din na kadet mut ka nakisanak mao na piensi ma sham kilang siya etakakeo. Na pa fataka tuk kipellat pol makatape mangitaka ki pukmata na kalemila. Ne liftikas si fena finne sham ki matal ta shamanyak pe lang si singe ki me liftikas men el fako si mataka ki makatashkenge. Now liftikas singa jefa singa lalgo shak mo love thy neighbor as thyself. Nikomorek foloksak na sin katay na mwet, kasuok kya siyang alom na siyel inan bat. Akumin lang si matalan lom, o nakikom lang si kum si fena, nga LEUM GOD. Jesus even cited this as one of the 2 greatest commandments. Napakkalimiyak la, elang kemetulong luo. El fakmo, fas tolngulyan, masap siyak luo yokshipe, o na masap si meta. Pamea, kung lang si matalan lom, ay na kung lang si fena. Nara kat fine kapsa na ki, duti silang lem ki metal me ko siya, na fakla, kos lang da faktari, lang si matalan lom, siya nga matlakalok lom, inge, nga fak na siwos, lang si matlakalok lowos, pacl siya kalikos. Kaya nga samsam kun piyenga na kilang si, naki holiness, naki sanak nge. Meto singalya, akes maganya ka din fakla. Sanakin papatamom, eninek yom, elang si matalan lom, oana kom, lang si kom si fena. Nara akalamila, masap si aklu painge, kung lang si matalan lom, oana ki kom lang si kom si fena. Wangin siyepe masap yok lagi maluinge. Na matluti siya fak na sintisiyas, paesyum. Matluti, kung fak siwos. Lemkat makay na pakat, wangin pe sikat siya. Mwet si eninan lang sikat ke insiel kaywa, kinganal kaywa, kikalal kaywa, elin na pen lang si matalanlal, wanakil lang si elsifena. Woy na akos masaplo, ingilginain, kisekin kusro, finlango, kara pekatamoy kise siya na sinkat. Na, ara, samsam kunyak na ki holiness, samsam kunyak na ki la, finne ki samsam ki lang siya, na asna ki ulayang mata pentakan kasikat. Na pangan katama mataka ki, may context sa main kasikat ke, na nga, may tingin nga taka na ki ipsimit nga na nga, usi unsko nga may kasikat wikat, na nga may, fashion be continue ke magma kadash ke, in kain may, usi petse fon si ma katfinchak kin na ki, malutu chingay inan si shke wa wakat fashilik. Na unsko nga malan matwiyash utwa mawi may, doeni ki en melem.
los mwet wias davon mele ma da ko church we bagos aklen dipsha orala karagat ke uns kuma und fana taringen man pain kumbe Ringston nena ke asloman we met wias na ke wasaya ma kadakkale mi betaringen ingen at fasta met na ke me ipsimet ma aske mulutu chenge Liftika sievastolu na ke yan ba daga ke yan na subtopic singer from kun an offering me kisesi madaka ke un me ko nado losa na pange pelsi mam da wak from kun yak na ke in kan rela preparation jinga na ke me ko skoma kisakin yaka fastol an fak mo elfin esang suko sin gao na talin me kisefur el ene na lusia suko gao mukul mawangen makulu kemanol Naskelie oyesinge, confine usi sacrifice silom, na bakkalemiak nge men kat fineli na ke pella losia, kau el mana yok molosi. Nara elosia fin usi in me kisiasi, na samsambak in de mam tansko in mam kulsako. Malan gata me, mukula batamenen ge me, kat die ke Samsam ke pacl nata siya. Gayen mga fin Samsam siya rekteta na mukul siya pa si Vincia usiya. Na akademiyela ene na nusiya sa ko kaya mukul mawangan makuluk ke manol. Kaya nga liye maluti siya nga yape fakla as na opportunity sila smeta kaya tera makunesh in Usta na ke fascia sheka in masang gas or ekmolan gata. Kadin chen kin kadin derela na naksimo. This is an opportunity mga usta masi mga sangang. When lemkat mama kalemiyak nge el point el foreshadow ila lemkat el wangin makuluklal. Nara wangin makulukim munun gaus kumasamsam kinyak nge. Ele ene na inusia na kenien utyak kilom nuk madal sin lemkata. Ta lemkat elani seuna sin mwetse. Itek yang bena la oye vakasi na len ustako may kisesi lalingea. Nara na ke mama kakketeyac na nga should be na fact. Kung vinusi cattle go get hurt. Makom maskian ka finne flock of sheep. Goat. Un kusonge ene na nain me mataki mama akademiyak pangin wangen tan lake inte makom sangasuko ko maumasan wash makom si. Na when inge na mutawaek specifically sumna ke masi mafak mo me frir me kisa frir singe na pangayan si mga kuminandok nan kakela me kan me and burn offering singe kateliak Jesus fakake nara ke akademiyak getu trona minge dakmo inte utaka mama ul kakun mange fakla tasak ta kusoinge fin ul kakun ka akketeyac makuluk yok ke manolos Kosrae ya kisiyakin na sin lemkat. Nangamora, yakin na usiya na siya kadin nila, te luwe, te mama mangan pa, samsang windiya, nga kung usiya nakikisiyasi ngayon. Kalmiyan pa, God deserves the best. And na masima, way mitain pa kung sang na sila, rather than worse. Narahil, akademya na silos kanin me sacrifices mylos in Andrela. Me si masikya kelken epela. Sielis me lang la siel dena. Nara pangan mama akademya. Nara fasnige shun me pelan malakay lang ko sinusiya sa kokosukun kamas ko saksak. Ikisakin na siyuk. Yakosnan ka mawangin makulukke.
Shike sangwin sa ko kain ko so singen na silkafen na. Yailen si wos kara katay na main kasha ko wos. Namin pangan men nga mo kalimpit siya singe pa. Nime tu siya mama kum si fen na kumasangan. Inkain me slagin pangan may kisya si makum di mo etaka kaya. Namin na naging afaka pa the added specification mama akademia kinurek nga el mutawaek na academia sacrifice ma el foreshadow nage Jesus kila taka in may kisiyasi parang ang kataliyak fika may kisiyang nage Jesus Christ kaya pukla lipro sapta ye vasingala ko fak mo fine paye na lapaka yokien mashan Christ ekay naro fin pa mga kisyakin yak kosrae na faka na pa yokien mashan Christ ekay naro Elisya lang si Fena na sinkat oana si may kisya si was kengon siya mul mapatpat Шалях нас насила, но нахнакай walastiki alyaluwangan sipe, takat fakalansap akat mol. Naskili masinga kipel si malos tarek magin kusronga Shakia eltenaila magluklan Mutal, often yan an yesi, nabatel should batako, panang yate. Okay, Jesus Christ, mga lutela, wikom lutela kaya pa, siya si nge aknas na sikat lagi makuluk lasmet makuluk lasingena makuluk las toka wangan simal tet kain tena nakmanas na sishke nakat finanan ka na kaya yesinge katalila panwula na lan kata but make no mistake about it nanakmanas mwet ko mo license sing ako na rek makuluk The pangawala na lang kata in kain sa pamawin ko si fun na natal. If pide el fak kasi pide sapta si vasingalya lang ke siya siyok na lang cry siya oana sa kulam siya wangin katay na makuluk ke manol. Narak sinsiyak siya mataka na si kuma pa mesi o iye mga kum kain karangin nga kuminde si luweka mama Tanya naka ana si mama's plemishke na sinkata. Kadin kay nalana me dikshin loeng nakela kat papelita mana kewa. Namulit isi nga kalimi na ke ipsimet nga yok na nakela me efine ko me usi sa ko kiao. Kuminalen loeng nakela kaos kung anin na alina kapa kenan wangin makulukke. When lem si fena kat si fena el kisyakan la me maulan buwan kulo si fan na natal pan me kisya siya kikat lutut pe ki wigi gasum na kat fakla sherbert chelays life insang me karangan la sip natala koso wen ka me mind ta ka akuluki nangamo masinga tekla na sikkom nag-skill lan siya wala Papa sila liyang pedalik natal. Sangay na asmasikyak na si. Sherbert siya sangay asmasikyak na sinsip nata. Ekat papel sangape. Inas mga kumpatatyang na kema me. Nga kume end up kayo ke. Nara elakalimila akfalye mana kayo mga siyak siwas nge. Inkain sang rela burn offering singe. May kisefuru singe. The burnt offering could not be presented just anywhere the giver desired. Anak yang akalimia, may siti kan si fena utay la sil mo, okay nga rala, may kisya furu sila kinsing. Any na inaskit terms than God. Nara, ilsiya matakain, rala, may lang lasin kata pa fak mo, the worshipper
had to bring it to the place specifically designated for such a sacred purpose. Na pienjingen, palom nuknuk siya the tabernacle. Nara pa akalemi silaki kapun malutu chinge. The Lord was to be worshipped on his term. The Lord was to be worshipped on his terms and at the sole place designated for that purpose. Katte si venarek program na gena in the rela. Kasa siya fakki livti ka singalit ko fasin kya ko fak mo. LEUM GOD il sapkun na sil Moses. Ilan sang na sil Aaron na wen natal. Mwet Israel na kewa. Akwak teningi. Katay na mwet Israel fin unia sa ko kyaw ka, sa ko sheep ka, sa ko neni. May kasi na sin LEUM GOD ken elos aktak we. Kalikunan naktak lalos. At ye usin na ki aninutyak na kilom nuknuk matal sin LEUM GOD. Dahil ano niya we. Efa os Mutal ke akmas. El aksoroy la siya na ilefa lisyak lalikin maston metlan gata. Na pangan sipe ma akkalemiyak mo ilosin tera na kilang silalos ay losin orela na ki oyesima me oyesima katil sapkin inoreklakea. Ke maluto chinge taka na si Shange kadin kain loang ako yan na kela. Ako sten chinge ala na yan na iyak. Kati si venarek program si venautoy lasyesh. Na pangan ipsimet may taka ki me maluto chinge nga sakwe na ki me ipsiak longe may taka ki fasingon ki skal dolu shale me ftoto ta me tiki ngansi met wesh wala ngayon kain kashagat ki me skoon nga vagat fas na met. Met wala ngayon tapon pa MLM in kain nakawikat ki.
Aksin kat ke matwiya swalang tawon melem ma katip sila la dana taringan kada swang na ke ipsiak luonge ipsiak luonge sam kun na ke katsam ke iplan na ke kawat dana tari na fasingaw na ke singal luwa da ke oye siya na mga melody ke dana tari da sam yok na ke magisiya na ke sip kanani na fakla ke fasingaw lan ke lifti ka sifac mo matsifin ke second sa ko sin sip kanani natal enen nain mamukus ko siya wangen makuluk ke banol nakat finlieta na instruction ben na may takyang nagkikaos ko abange na oye siya ben abange coats or ship that were male without blemish na pa urek maganyak ke eksuda singa lo fasimikor fakla kung kain sila laso ko sip mukul kasi ko neni mukul tajakta matwain yesi en wangen makulukya na mayen kelo sara o yesinga el salakin may kise in akin se wosi ke pelse si mwet ekisegen so kao natalin may kise in akin se wo ininan kao mukul so bangari di pienga nara ke o yesepen na ke konfinersi naki sipsuko ko nanis ko in kain observe yak penamama akademia ka mayen pafakne na pelsi nama eteyak yak makuluksi ilusurala medinen siya phone fa usiso ko kaya mukul force in may kisya ki makuluk ilusya fa usi na kilom nuk nara oye singe maslakin la sip kaneni kakao akademiak na silosin kain etala elosin na in faske masap instruction specification ma akademiaka nakatwin kapsha mamasikya ke levdikas ngen nakat kapsha na ke plan pel singi ke metwiya sa file text na pa akademiak ke polil fakange Paing espesima panagosin mo di text, may metkol vinen elos rekma na sinkat kelos akfalye magunelos. Kemainge, ko sinakfalatye katay na kainin text ma akwak na siwos in moli, akalim yakflat esanak lowos na silos na kewa. Mesira uteka fasinga na sishkea. Katin liela, masimet, Kate ki ka dinak flatye metkol finfelo rom singal tolo fastolo marawo metkol marawo na situ di lakoma pa inak falye panafakne spesima pana ko sin moli tax bayan metkol finen elos orek man sinkat kelos ak falye makunelos nara makunesh machak narang Shek penama fakatya kat ana sima kisya Mutal na yetan kat flatlash. Nashkelie keshamram kanyak Milo sinarong na akademiak la ashmitsi elgilen me file text lala na page singalalkos pilorada text lala elman kan la sisin page and I'll penalize yakike. Na elfin penalize siya gigip me information malte na sangen na kumwet na pe kapsa na ke mayata may sikyak na selos ma wala may kisela sigain omit kada makadisap kina wasingal olu fakla mwet siya ininan ola kanon siya pagkanya kaywa ke kof na metol je fasang may kisenge na sin LEUM GOD sak laman kayo afin long folin may mga umakisyakin yaginge may siyo na sin God kaya chamcham kena ke me procedures ka mamakalemiyak nge na ke me requirements na ke may kisya machamram kanya ke kaya mukul ka sip ka neni elosin faske na nga chamcham kene Kat papaleta la mayang ako mumit. Siya mga ako
kapen patatyan ka lamana ke o yelash misinge pa asma makatita mawu katenak fashi na masi ka omission singa nale ilyape kadineta la masi ene na yakin akfashiyak na ke dokshelan kada kat omit kadinarake nara me pange kata mama akalimina shishkadin kain ito karngen me o yangen nara takana shishkadin kain ale lekshini loeng na ke mama kadi sapkin na ke o yesinge nga mo ka deferen tu ibang ipsafla singe el shamsham kin na ke won ma uta kain me long darak tange me long sipe akilin met wias lanai ma orela ons ko nge na ke kaske ngain kashikat pe skidila pa nga kain share ma singe ange ngat ka akse fela ke Lanchin met wias lanai ke unjilalo sa ma a record die ke mtada lalo sumne galchir fin so sa ranga me ale kaksakin me orada lalo sa los finne met nai gas na met ke sumne ke ipsa flashing anakilin kom Fin by bange Gebena Charlie tuo lulap mensasya menasasya kulacnsap yepekom Ranger Jack tamlo gipsan lulap kita kaluman
Kade falein me aksafila mulitisi na ke me ipsak tolu ke maasimas monyak ke senri school ka ke idaw ke senri ang na ipsak la singe pa na ke akollah na ke kise na ke wun singe kumfindi na ke fos singalakos ke sapta sigilivdikas singalakos ke singalit ko frak mo matsevi na kise kan si wun tan me kise fur ene na nain ule se ka sien ule metolva usena ke longo forela ke we e sagak sife o fin longo shake e fa aksoroyak na sisken longo el fa estla denanga e kanun sien wonse e sistana lelen katalep ke longo na genien full apeta el fa shuke paulo se manose tajakta paulo fatie ayeklelgi manose na el fa ele sagak na fon fin longo folin me mungo makisyakin yak inge mense na sinnem kat gachamam ke burn offering jinge option jinge itakyang na silos ma eko flow se chaos ko sips ko nanis ko bangay kataliyetin makadin na din loang na kaya na bakal mi kalivti kas de megos fadit kas ngi singal fak mo matsevin tia ka interact ko sip ko ko nani el va aussi na sin LEUM GOD luo ule ka luo na ule in moli makuluklal sin me kisya ke makuluk e masingie manake me kisya fur el va aussi mainge na sin metol se va kisya ke nule si nakikisya si ma kulukmet ele fa akketeyac kawe etia esta si fe liki mano e o shoka ngata shake na sisken longo shala la na kaiwa efa o kukle na pelongo kisya singe main isla maguluk na elfa sangule si aklua ta inme kisya fur fal nage akwak inoye singe metolel fa ora kisya na ke makuluklan metse na makuluklal fa na nakbunas na sil. So such an option was also provided for women after childbirth who could not afford to offer a lamb for the burnt sacrifice offering or purification. Stakluk. Liftiga singa lu fasal ko faklam tan se fin tia ka interact so ship fosh. Il va aussi lu le ka lu ule ya. Sina ke se fur e sina ke selan makuluk. E metol el va ara alu in estamak fok lal nam tan se fa nasla. Nakatfine falok ne ke Pelsima me Joseph Mwe Read na idaloye besom tan kaksakin luo ule kaluo ule forsha na ke akwaklan masaplan lemkata. Pangan sima din nan ka kana. Ora kumfinkan sigaus ko. Kumfinkan kan usenanis ko ka sips ko. Navin ko fla na pakalimya na kipsingaya. Nara fakik pena main urekke men shake wongeta sa fallen kan sang Australic en ma akademiyak na kaya. Na pange mama samsam kin na ke may kasi flourishing in ma ash ka wo follow si na sinkat. Inte pa na nga faka. Ilosara malosara ne for la ta mana na selos atenakin si wo yekat. Pangen me moral ke ipsingena. Na banip tolu si maskea me siyon sa konge nakade dipsila met wiyasnge kaya nga daga in kalye ke meditisi nga nga vaw siya lemnislipan ke recording siya mga kalemya.
Masila nakalwin mga faga nga tala nga mute piya nga. Ang kaksakin kat kay matwiya Stefan melim ma talaga church nila pa kustip sila unlangan. Nga mo ke madutut si mga dako akketeyac kaya samsam kun na ke may oyan sacrifice toluma baka samsam kun kumisigaw sko ko sipsugo kananis ko pacl mi ke oana mama shiruman inta may kaksakin si ke burn offering si ma etakain usi me sweet aroma sinasin LEUM GOD nge na mayen ke masi makatotoy lang samsam kun na ke always worship God on his terms not ours pa kaba si ma liksina taka na siya nge na panangara na ke burn offering si ma akketeyac live dikas nge shaman yaketa na el foreshadow imasima fataka tao sindu yetako na aslagan pangan me malutut si ma nga kumin may kaksakin si inte falene sa flayeta na masima oana kilos to ani ke elos to ani week na phone si siya anain wolacna alakala kuluk panangara me fincha ka pa kigatlian ala chisi ke follow kuluk siya katin karangan mama nga ako maske may kisela siya intiye me ma kuluk follow siya na siya o yung may akademi na sin mwet na may kisela siya may intiye wo siya pa fakulan nga ni nanan kalim ke mama nga ako maske fakulan nga eni na nanaske nara payanang kikatlong malutut siya ngayon ikashikat penakela ke asma kuna kom na ke urek mga kumak fashi ke church lasha kagat wendeisi kator kaskas kani pa katorela kaluwe ka mama mekat di mo makulug it's an opportunity na siyashkatin kain get rid of something makatli mo mesafal ina kachanga na pa petse se utaga ke kat papa sa pa mawin kulo se fun na nata ke Jesus Christ
wangan blemish ke wan makuluklal o el kisekan nalla inka en sang molikatle na pa nagkikatnan ka mga kadinalan ka be mindful in mwe kiselas na sinkata in mwe usye follow kengsi na nga may pangan me kasya mga kanwa lagi malutut siya ngayon anak yung awla lagi ang aske di lang kain me rana king akalem ye pienga ngan kain usela le Mr. Lipan na ke akketeyac si malwala li efine ko esikia kevin ko fla nga fin siya kin malan kain takalitu te fay siyong nagkikate akonye malutut nge ke me lutut ang insette yo tarak tabangan akketeyac ma nga akollah na ke ipsinga na ngaskili lang akan usela ke me recording si malwala ke Wednesday efine ko fla na banang pa FKRE. Oyen lagat fin my Christian we supposed to be my kingship follow kingship na singar katya daga som shoyle wichingen na daga rekunokon katya som kopenne daga nagatrekunokon katya sam inorik mani ke gospel singen wana nanga ifingum desugat la passing na kumet wiowos when I manipulate when I get fundraise man get gospel singing mo lut sata leadership sata bang papole electricity kat me king sina singa follow king sina singa ifingum follow king sina singa kume mo ifingum tagara o yesha yang nena ko nest makla flok na unka men mi siya by the gang agat li me o yesha lage mapol electricity na para ash gospel inakes makin yagatin flok na ke mapay lala meti pacl pang takot nyok man god mga inakes makin yung Christian ekoren nga takon am tana ke masing takon am takas ke ma Jesus Christ laki tarif in section katin te force naro sifac me kalweni sisaklu kalweni me sifeo follow king get of Christ if ingum de of Christ now follow siya may som na gemisya na wanang akademia kaya taga sam kin frete kaya usi doctrine slal polling nga din kalan ke sapta siya ngongos ke latalal na sin Christian Rome usi na pa in backup masima elchiva na simus na sin Corinth on his third missionary matay Philippines mosla inakaye matlal fungi tuna ke malang Christ mit kum del patat yang nage slave nage me sexual immorality nage me prostitution nage incest masikya ngan na mit kum del loin nage litisa tawalan mit ma tagay isko wostali ki Christ ngan remain may kayang sinasin God panganak tayo toto nage Wednesday wanang akalaming nga isang pelo na siya Goswin lipsela lutisila le Mr. Lip staklok le Mr. Lipa na ke kasyen may kayang si mga usiya na nake akatayan ke frate ba nga usela na kaya palin misingi kadinash ke kadina tolang na ke lutisila kingi na ke may kaya nga na nga usiya na ke besingi mawalos inoye shepe na inge kat finne mwet pas kat mano sifan na ke kat ma sifan na yurun Christ kat na kay wa akap
akapashi wana kai she lama tia wana she ke she manu katil eshi kai she magite na she tia wana she na kat inor makin magite inge fal na ke longkalang fal na ke kalang makatil eshi na she kat fin ko in fact kaslan kat kenin kat enina inora fal na ke lalal fuma Austrios. Kat fin ko in kulacnsap mwet, kat enina in kulacnsap. Kat fin ko in luti, kat enina in luti. Kat fin ko in akkay insian mwet, kat enina akkayelos. Fin arsh yun siya mwet may kain sang kasha mwet niya, laylan sang inyo. Kat ena mwet siya kol elanara kekayel. Kat ena mwet siya ara mwekalang lal, laylan ara kain siya ingan. Na pangan me marichina ke frati angan si bakal weni si feo si mukse Mutal afal. Na wana kadara ke luo lada akollah Paul nashin church corena kada to ka na likiyac context na ke background na ke may reaching Kaya Rome me kat akalimila artlet of to artlet alelis Rome exactly 7,114 words paralelata sing very extensive in a sense el usie na pay polil chimus in a left fact na pay my little ke means of salvation ke Jesus Christ. But when I'm pangay, me wanang akalam niya biyan. Letangay it's occasional, situational. May kulacnsap lang ka ngay sumas na letangay actress ikay siya situation ngay. Na katinga na leto ka fa mo pangay masim na ke kash ka the doctrines ngay the letalal Paul na sin may drum ngay pa. Wanang pangay doctrinal. Wanang pangay even kung geta means of salvation, ways of redemptive work at Jesus Christ. When I'm bangin like that, she might some alas most than galim na sin matlalal from your Roman la. Oy, kat na fun na may kulo. Bangin means of salvation pa. Nage me molalashing. El so much la pa el so tagat nage doctrines of regeneration. Katina kan si Jesus la, man kat matkulo. Kat taga nag-room saptas ngalil, so much la doctrines of calling. Someone needs to preach the gospel so people can learn, hear, at ito ka nag-mapayising. Wanan ta kapak nag-create commission si mataga ke me tulong lalikos. Aso ye mataga doctrines of conversion. Kat tila malang fela, kat converted, kat ntalya ke ma Pop Rome Saptalicos, Molingon. We're off this world, but Katimalan fell. Katina the Molingon, Belnagayo, Molingon Chinga Pamolo, Elala actually extensively get me Rome Saptalicos. Diving Katsum Nage, Mashimalke, Alefaka, Kyoga, Patake, for Singalon Gosh, Singalit Goshke, me Sapta se making and Banga main thesis statements of my relic sapta singalon korsnge sapta sinige sapta singal sie usie na pa me doctrines mo poli lakal me ke salvation chenge na sapta singal singalon kors elu showed me oyen practical means to stay according to the me gospel of Jesus Christ singal sie nige singal sie elu sie akketeyac akketeyac mo la min kat na fun na met kulo Kum choose, kum mat kulo. Kum chendal, kum mat kulo. All in all, kat nafon naftodole, according to Rome toli, fasnol toli. Tamasi mail taga, wanay nalle, overarching theme si mail taga in academy, pataga ke fosingalan ko singalit ko sapta si academy ang. Arina yok yen wosa siya sip. The banging kenikin molela. Nakalan God.
na sielos nukewa sa lalalfungi. Arina yok yen wosa siya siya, the Paing kenek in wolacna kalan God na sielos nukewa siya lalalfungi. Fingat som backtrack na ke siya korin, lo korin, el somos na ke siya, laita, in maskun siya na siya korin ka lo korin la, katsom ne context la, taliklut tutsi, may difícil lang pa kamaliel la leteyac ke ito lang ka masak lang Moses mga ito Paul ito taliklut tutsi lang takane pelsi machisya sila kala langkars na Damascus tako yung nake ito ka kulacnsap God el sumosta ke sila ito langan akalim mo it wang na mail ke ito. I do not want to know anything except Jesus crucified. Na even kata na kaya masih ka treating yan ang ike laita sila nga room ng papa na nga ilta ka akalim ni. Awal na yok yan mo sa siya the Paing kenikin mo lula nakalan ka na silos na kayo sa lalalfung. In other words, one na ma fella siya nga ilke oro ko makin ilke na fa pang masih nga ilke fa ka kaslan God. Mutal takang nake mole lashing. Nasin may chiu made o yun nasin may chayan may chiu. To wosa siya akademia makadilaro in actual sila mweto yematal. Napangan siya doctrine sila from justification. Regenerated kesben lalalfungi. Na in the meantime doctrines of man justified. Inge na even kung lalalfungi, kung justified, in other words, you will stand, standing lom na singada el just. Make gospel singa na, si bakalim me gospel singa, element akos para la gospel singa Jesus Christ singa. Crucifixion, and wakisi na makuluk, meeting bell siya. Superficial transaction. Crucifixion, and mean siya, buried, not resurrected. Pangan elemenakos ma ro kicks me to ke gospel sing pai usie moula pai la kaliming efin kum la fungi naro born again me regeneration born again na kum justified kes ben kum la fungi na ngena met Christina bang pamagadas keng kat lik our standing with God is justified. When we put our faith. Na kisya na kaya masingan pangin, palalal-fungi. By unlock gospel sing, by unlock means of salvation sing. Na ito ko, for singalit ko kami, to wusa siya akalim mamakatilara in actuosya mwet o Mutal. Pakilalal-fungi makain, faith alone. Mutawaek ni kashafla. To the very end, wang and mashaya, faith alone. When masamasla fact, el siya akswa siya yematan God, kilalal fungi fa mo. Napang it lead us into Sapta 1, nekesngel siya in akketeyac na pay, pakutin yoklan kat na siya mwet. Nariya kadeta ka nage, Sapta singel liu, fosya na ka algos na, Cashing this ang beseech, therefore, offer up your body. Paul Jifen nagkalim ke background lala, el siya with me chief persecutor. El line with Christina. El ito na pa pakto nyok man got na siya ngela. El KahsInKol ba winning with Christine finan Damascus. Jesus Jifen na kat Jifen na tuyang na siya. Lefo kong kalye. Saul, why are you persecuting me? Matlan God, the body of Christ. Kung persecute the body of Christ, you persecuting God himself. Nara, ilkun na matal, itak yung gospel singalan sumnarun Jews and Gentiles alike. Napail si mo ismail sumasla, let us singal tolu, in fact a gospel sing, work any usye ne oya si magat kalim keng. Mana kuluk pagadash keng. Kat mat kuluk.
elo sesesla ke kain koluk na kayo nanak kuluk rap ko wentish elo sarna so kapmas handwork katarshik salal lesam at the end of the week tikin nalla shola line kalam kela masit patngal ke week na fon singa pa sang xie ma keng fall na sin god kang sang xie ma keng fall na sin god naro mga reading na ke first long liya ke sapta siya elo sesesa ke kainin kuluk na kayo wana kada kalimit tikin na kan dia kada ma keng si fakya ifin kat ang naro enin na kadin lalal fungi Jesus Christ pensikat for lalal fungi bangay means of salvation cheng someone preached the gospel na me machingan long na put his faith in Jesus Christ pati statements of God preach biya for singalon ko singalit ko lalal fungi faith pa unlock this means of salvation kumina kon lalal fungi na kam lalal fungi ngayon kung born again kaya kung born again ngayon kung converted kung justified na kung adopted na kaya siya ng God kung tila malang fell na ingin na me kaya orik malang nganin kom paano kada kalam niya belchi mo siya for laulia ka ngan man kat ilya pangan mas may aksi susila mo chingan when nganal mi siya ke card ni vidan met nagawa mi siya ngana met nagawa that's the common why na some from me ke laita chingan pe true first Adam met nagawa mi siya true second Adam met nagawa mo second Adam siya pa Jesus Christ naro katli one stage katli oyen me correct characteristic lan may kuluk siya na mana ilya pangan lalal fungi siya may usi in ta kaknasa siya katinta kame may kayang siya may siya Mutal afal nakatsum riti mangan taga nage me sapta al ko siya met nga na pangan akketeyac akketeyac na pay la kat may kuluk katin na mo lake or malangkat wangan machiwas pangan o yasing lalle akketeyac lata sila Paul na sin Rome ta simda na sin church in Rome in akalim la Paul la ko in som penayolus el non ka ilan orok ma in maklon met Christian way kitin pel na to el som na Spain ma yok super Paul la kalam ni pang me in akalim met na kayo met chu ay ba met chan met chu na nakshi wasiya yamatan ka may met na ko arshi kalan makulu pan masingen we have no choice. Got enough one night and taga nagke gospel singer. Nagyat taga nagke gospel singer. Li pa ko ten yoklan got ma polish mus na sin matlal from Rome eh. Kadina in kalim. La paral taga therefore ike saptas nga luna ke ma-reach lash nga. Therefore offer up your bodies. Katsum nagkikas ko sa Mwe Read. Inge maitlilia lala kespen pakoten lalaplan kat na share ngakay fishus ko si esko siyang si fen na singkat when na siya makisya mol Mutal may akin suya Paing oye na lupay mafal ko sinaro Pang alupay katin sang na fon na singkat mo lasha mana kewa kadaro makatlong enan takarun kat me makatara enan mansin kat makat fast ko pama lankat pa Jesus kat pama Christian katile malan fela sing katinga na taka kapasang na ke gospel sing kismen taktan yok lankat na ngena pone lang okay liye sapta sing ke singal si liye sapta ya na ke singal si taka akketeyac pe la briefly metigat fast na meto yan sapta yan na kesingal siya taga wanan orient float na rong may choose nga na may choose nga reject Jesus Christ inu siya kapasyalan may chenta nga nagke gospel siya nga either way it works for both sides kada ko flan kalam na pa kaya ako klan gada man kat mwet kat fototule elito manakawal ma ewo na sin na silos na kaya siya me el chulala el pretestintari na masih mga ako may na-scam siya ba fake siya katulad from put everything in his hand lalal from nila according to his will there accordingly
na tisar la pa inta ko moli got ta sapta yana ke singal chi som simana read di la na me context on back me sapta lungan alla ta ko orient na sin ma choose ngan kalam ke gospel apela gospel writers ngan la kalam Jesus was rejected by his own people na ke rejected ngan ta kanarun pang kat machenta na ara kat full aulia klalal fumi na kat man on Christ le kat body of Christ kat compassion na ke masima belong to the Jews when masim neke Genesis ngan lu fosin ke tolu through you Abraham na place ye fell on fon kating kalim ke la masim na sil Daniel ke sapta yel foslong la kot na ke long lit kos ngan la Jesus la ka kat si be flo narun ma Jews ngan flok singan tale kalim na pa la sheng pang back of the nyokman God it rejected on the first time from his own people la shi bataga in the future event so-called 7 years of tribulation. Tukun church utak lao. Tangakin na kating kalam kala. Sapta ya luangan. Sapta ya nagasiyan. Wana naga tetiget na sin ma-choose. Kan ke rejection singan. Therefore, that rejection taka na si kom machenta la kanin taka. Makaying sipa. It worked both ways. Na, that taka in the future, then si baflok na rin ma-choose kan. Makipaka den yok walingan. Tangakong musing. Katli samprap silad po. Lingan na ke force singa ke algos nga akalamya na paela katin te tai osin te tai laman molan mit fel ako osin ekte kespen kate laruna aksashi na lowos convert doctrines and conversion bang tago ke me tago ke faith in Jesus Christ faith singan bangon man kat iliak na ngin agat tago katila long malan fel katila ra malan fel katila uke malan fel agat tago ra long malan God, ara malan God, fastukun God, kat aksashi yakle, naklas aksashi yakle. Tikain masyaya, tikain ash, me, tikain malan fela ba aksashi yakat, nga syayan, or malan God, pakungan man God in God nga. Nakadeikle me, fall, pamachifeshi nga taka kalamya nga, kadeikle, siya makisya matala, fall nakisifala lapsike, offering a sweet aroma to God. Kesben el aksashi ga bilen katile arana nakulu wentage katile so katile kosho katile ramang na kataka may kaing sila na sin God kesben may katile kalanglang kat na sig afat na si was nagayo kusin ti si fenanon ka mo kos falatliki mat niya papangan pangayo iya kung te may kaing siya magay na kumeta in siya pa sila ng kalam kela wangan makumara ka mga God magana para mga you don't have nothing to post. Pangan lang siya singe. Lang siya kawil singe. Part of definition ke lang siya singe ke siya koran singal tolu fasakos na ke algos. Love is kind. Love is patient. Love is kind. It does not boast. El dena taga sivena kaksakin. Pangal long sising. El dena what na mwet. Love does not dishonor others. Pataga ke fosyak tolu nga. Kung tira naman kung modi ki mwet ke kung follow kayong siya. Taga alle inche po siselin. We met na kayo. Pagka taga na ke fos akos na ke alkos ngan. Akalamila. Kat manos sifan na ke lapakan din tasakta. We're serving one purpose. Kat no fon nine me poti matalal fungi. Inkalansa wala. Oye faka kif faka kateljot na simungan kat ara in follow kayong sinasin God. Kat no fon na body of Christ kat samram kun bay samram kun fos akos ng art lapos pasin siya mano kay siya lainge tiena wana siya or malalos. Inoye siya pena inge kat feel na matpospat kat mano si fan na ke masifan na laruin Christ. Pange masinge. But lalal fungi siya, ngamnan God indwelling that person. Thus, the rest of them. Nake, ngamnan God siya pa nama asin lipan nga, ngamnan God, same ngamnan God, asal tikin tres ka nga, kat kapas siya fan na, wana ka din, universally, kat kapas siya ngamnan God. Pange, elroy ka nili, kat masifan na le, kespen ngon siya pa na pa,
ashing matlal fungi pa body of Christ pamunun Christ ngon chepan third person in triune God the Holy Spirit belchim for laulia ga ngon God iliak na machingen kat matake me presence indwelling God temple on God. Now we can see each other in language of me God Holy Spirit. Palong siya universal language lang God through God Holy Spirit siya pa love. Now if you get like a love siya dala akin na pala Oscar in key fida kyang na sin kai siya. La kung preaching ko kung me create mai ngan ke da ucap na ke ko kung rani masangan ko kung cash on mai pakang reading it. So all in all it serves one purpose. Nara kung di kan flight ki mai niya mo la kung mara ma yo commercial it's same purpose when get connected internally ke kat ngon matal sing. Nara nak manas mai kumara na mo kung modi ki mai ngan mo kat no kon no na si yun God. Osla pos si mano e kai si la inge ti wana si orek malalos. No ye si pena inge kat finne mit pos kat mano si fan na ke kat ma si fan na la yun guys. Kat ma si fan na yun guys ke me min kat lal fun kat si fan na ngon si fan na. The third person in triune God el mata ke matlal fun na ke mo. Matayin siyan matlal fun na ke mo. Kat na ke wa akapashi wana kai si la mati wana si ke mano. Fosonkor God el eshe kai si makite na shir shatia wana si na God in work makin makite inge fall na ke kalang ma God el eshe na shir God fin ko in faket kaslan God God in na fall na ke lalal fin ma ashur God fin ko in kulacnsap mwet God in na in kulacnsap God fin ko in luti God in na in luti God fin ko in akketeyac sian mwet God in na in akketeyac Finash yun siya met mail going sang kasha met niya later than sang in yo. Because then I might share call ilan ke koyel. Because then I might share me kalang lal ilan later ilan kin sharing in sharing on. Nara mga to koy nakalim bila. Kasi ben back with the yoklan got national na kayo katin sang in share no phone na manos. But in body lakalim, offer up your body. Offer up your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Now, more practical means about the spiritual gift mo tak na sungan kung ngatlapen na spiritual gift lan matchayang anak flat ya matakarun kat me. Katinde mo kat woli ki. Pange Sapta sinige singal si akalim niya bakton yok man got nage salvation work si lan Jesus Christ niya. Singal yun nage singal on course akalim niya practical ways of living as Christian. Na fingon som riti tigun for sal ko singa akalim niya wan man na yok pa simna ta example for siya osin long si kenche pai kasi makulu ka shukya ka mawu. This is practical means of living as Christian. Behavior laws and reflect takotin yoklan gat sing. Kesben takotin yoklan gat katin sang manos makisya na sing gat. Nakat kat mutak me initiation na sin mat nakayo matlal fung nakawulwers. Kat kulacnsap kat si fan. Kosinarula na lang si siya wana matlila lala in Christ. Ako siningani akfalat si siya man na yok siya pangin akay siya lang si siya mat Christian pa from ganyan. Nakatil lang si katigan sum lang si matchayan church nga. Tilang si pang Jerusalem la matlat wi katlang si siya in church. Katisum ta kulukye mta Ora masyayangan, lutut kikiya, moling kikiya pangan. Kadinale 85 each other in church. Na kagat liangan na kada mo kayong makaling siya na sin fella siya.
Paing special katas fin fellowship church matlal fungi katin example sina sin loss singete ushe pe matnda ke loss sing aku mata ke met intaka na ke kalam sin Paing o ye sing if in kom met faka vin met kalang she arana kalang loman kom sang ken si paye. This is the practical means that execute mange on a daily basis. When pange alu paye lasha, pange mo paye lash na sinkat, pange kulacnsap, pange PF, pange mindset sa si lasha. Kat tila si peso mata leishik mata akollah kemen, akat tagale lang si sin si akketeyac si. Nakat tuin singa li apply na siya singa na pan na sikyak pa na ke church lasha. Kat met Christian kat all kat magat met Christian agat taka nara masyayang kat akollah kemen kat insi pushos wana katin mo if ngate chairman ke committee singa ngate raklan mo there's different gifts. Liban ni mic tuman. Ni mic tuman. Tikin malenge. Hello, kumlong. Tana mala Paing siya. Okay, I'm monitoring it. You're good. good. Yeah, get back. All right. Lamalap. Kada chafla pange to pange o yeshima taka na ke maliti singa. Yok na pa magat kan ka forget me kadin me shema kishe matala fal. Nagat kishi mai kishe matal she fal she te makewrit malash mo. Teka when mala koma kuluk na upe. Me kat kuluk le na kat tekan som si fena na run ka mo. Jesus Christ pa kenex ko mai ushe. Inorela kat mai kaing sina sinkat nge. Alla wo kadin si bakal wini ngai ta la kalam sin met na gawa kat teka accordingly na ke ma sap kunyak ke kuno kono kadin na si ba akketeyac si. Me siya mo kisya matala fall. Apa nang akalam yung Jesus para lakat mo kisya siya fall na sinkat papa. Kat titaga inurit mo na sin mo ita kataga alle inche posil na inis inkanik mo ko run Jesus nga. Katin sang siya. May kayang follow na sinkat. Siya may kayang follow na sinkat. Pataga ke buksingan. Pangan kuno kon na ke frete ngafin chakin akketeyac kay wa ke akketeyac to singan. Kulo malap ke Artland man ka wana ke pajing kulo kaksakin ke kas mol man masin betaga akketeyac ke mayin na nagadi fast ke molin Christian matana ke molin Christian kulo kaksakin God Bangan akketeyac na ki mulutut ma ashmam singya. Nga ni spela inga kaksakin wiowos matagagas lang Ake koa. Amen. Lamalap kilti singina makatip sila. Na fasingan mataga irol erina chan. Lamalap kastuman erina. Paing kum siyawan. Ay peki fas makumusin sang kasikat kayo ngan wala mangan ki chada ka din kain rongya pain kain kasikat pemsaikat ki lalfungilasa. Ay pen assume ringstan na ina klomalap ki Vasikum Sudana, I guess Magandikat Kenge, for God so loved the world. Akeko Asoki, Glamalap, Guidin Wak Takwilla, Kaksakin God, Ingangi Arsloman, Kepena Charlie, the walk Glamalap, Gaspeloman, the Wiga Jungle and Chingia, Ranger Keep Tamlil, Glamalap Ke. Meta ka belomin wikat ke session chinge ke madash ke manji bi vain komling stand na
I ben a room suki naimel bayu shawan gewa. Somni Kosrae lulap kita kaluman tamdal mekret. Alin na yok shibega dinta lagos ka ben asken dipsila luti marsh ko wadak fashinge. The Texas tingin per Paing lulap kimi Jersen Luke lulap ke Ashpeloman Rustin Wilson Balik Sacramento du ben assume the Cham Mr. McKean. Kaksakin kat ke me the kalashti ke pelsinge ya kat fale nak sa fie peta kani lasha pange nangan me usi metwias utwa financier ngen yak laun ko ngena ses fakat kain the kana ke akollah ke paikan ke kali ya sko on malos sakfashi na ma ale long si long ya bange bin sakadin kain sidaken Sherry na ba kat kan sidaken staklu nga enangan me stakda mangal na pas mata ka asit basike computer alman glitching in I stuck look ke finjaga ke onsuka de na ko kare ye the clonching got ki ta kana ke du singe in kind we got valen aksha fila mamakat mutayang na ke kaksakin got ke ka malaysia na sish kadin kan sisin ke gastal ngan arulena aklin ko usta ke o mata ko gat valen me aksha fila makat mutayang na ke pesinge na para ngaki pe faklo malap ki takalosa kate tarish kilila unsungo ka naksha fila mga ko flausi ki screen siya ya finrak silak siya ya nara kadet ka ke unsungo sang naksha fila kaksakin got ke mutwias Blandawel we kawa klalos ma yaklons kungen anang akalemia kat takani ke kapa singe nagi kawan program lasha engan kaksakin got ke was na kewa mutwias mataga we got ke
session lash msinge Friday msinge na efin along silan gat ki kashalal gat efin jakin maul megos pe itu insette kade taga be wiowos ke melitu chimarsngen metigat fasilika ngain me relasi praya inawian sias ke melutut pai ke me kaing follow singe kadin kain me kise frir sima kaing yan follow kan suak ni rin kadin main se wosig na sin nakapa sima aske melutut pa me come to worship the Lord on his terms kat tisivena fong ge silela las kalang silasha. Having said that, katagani praya ke singe metigat fasilika kat kaksakin gom kat papat marsin kshaw ke matang las na ke kas wala na lom ke tu singe kat ngse ke kas lom e katakilin la katagani ke luisa singe akollah kain part ways ta ke fasili klasha kat ngse sum ke kala ngam dalom in the kwema ngan dalom na fesh na kewa losen bulwas ke nuknugin mayon lom e kat talna siaksium ke na malap kuin fotodon ne rush Gerben Boss nama fos mother of investing in gain. Fusin chiash ak fosigat tagadetala kumin still in control. Kumidamana kewa ekat lalal fungikom. Ken when na tum Jesus Christ losyan vulos kinuktukin maun lash lom as a pegat na. Amen. Numalap